Aleksandra Babić otvorila je dušu i otkrila sve o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem. Da li je ona zaista bila razlog raskida sa Kristinom Spalević ili se iza svega krije mnogo veća priča? Aleksandra tvrdi da Kristijana nikada nije gledala kao partnera, već kao očinsku figuru koja joj je falila u životu. Kaže da između njih nikada nije bilo ljubavne veze, već poverenje i podrška. Ipak, njeno prisustvo u stanu Golubovića izazvalo je brojne spekulacije. Aleksandra priznaje da je tamo spavala dok su Kristijan i Kristina bili zajedno i da je više puta čuvala njihovu decu. Čak je i sama naglasila: ako je Kristina bila protiv njenog boravka, zašto su joj onda kasnije dali drugu šansu? Priča ne staje tu. Aleksandra je otkrila i šokantne detalje o trošenju novca. Tvrdi da se u kući znalo potrošiti i do 2000 evra dnevno. Naglašava da je kroz to iskustvo shvatila koliko se drugačije živi u takvim okolnostima. Sa druge strane, Kristina Spalević je javno priznala da se osjeća ugroženo i tvrdi da joj je Kristijan pretio. Najavila je čak da će objaviti dokaze i snimke kako bi pokazala pravu istinu. Kristijan je na sve odgovorio da i on ima materijale koje može da objavi i da ga cela situacija psihički izjeda. Da li je Aleksandra zaista nevina u celoj ovoj priči ili je ipak bila okidač za raspad veze? Hoće li Kristina i Kristijan izneti svoje dokaze pred javnost i šta će biti sa odnosom Aleksandre i Golubovića sada kada je sve isplivalo u javnost? Pratimo pažljivo jer drama tek počinje.